e taratutu ana ngā kaiwero. Ko David Seymour e taratu mai nei. Instead, they've poured poison in the ears of the young people. They've said that I, in my legislation, want to take away their manga, their reo and their culture. Ko te tūtaua o Ngāpuhi, te heke whakararo i ngā whaikōrero. Hoi, anō rā te aroa kapa o Pāremata, he haere tonu, he kōrero tonu. Pēnei i a tamapōtaka, te tama tūhonohono i ngā iwi mā te karauna. Ki mai e te tamapōtaka, he kūpapa koe. Ko tāku ki a koutou, ai, e kūpapa ana au ki te tī Waitangi marae. E kūpapa ana au ki a Ngāti Rēhia ki Kororipo. E kūpapa ana au ki a koutou o te tarati o Waitangi me te pūtea tautoko. E kūpapa ana au ki muri whenua me te wakarererangi ki Kaitaia. Ana, e kūpapa ana au ki a koutou. Waihoki, ko Winston Peters e tuku ngā whakaro mo te taha tikanga, whai muri mai i te huringa o ngā tuara. There was a tikanga of respect where people were heard out, could put their side of the story, the magical way of the marae. And dare we say it, we have seen lately developments here which are of serious concern, because in our heart we know it's not what should be happening here. Rawatu, ko tōna hoa tāpui tonu a Shane Jones. There will be no support from my leader, myself and our party for the Treaty of Waitangi Principles Bill ever to become law. We fear that this runs the risk of dismembering not only the treaty but our entire ability to give meaning to the words when the tupuna signed here in Ngāpuhi land the treaty, he iwi tahi tātou, together we are one people. Aha kua te tū o Ngāpuhi, te whakaai o rānei te whenua, he whakami harotanga mā te ao. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.